treh Tdod Julian Alvarez ban shim yakakol jong Mikel Arteta Maneger jong klub Arsenal ni pedang sengapa bat ai kubelai pi sa jesen shikane ke video haswa bangenya shikman halor kane kapang kumba ngeladap banong hakato ke video kabaladap yakito ke balangnya sengapa wat page bat skip yakane ke video namar kamlong na kebenta jongpi handrai ke depat na kebenta itu ki bakwa bantip yaki update hakabai dai bat kane kapang bat sekawero ngakwa banong yakito ki baju comment haki comment section ki balakren ba uneu channel udai balor ni ba bapen mi yakum kita ki khubor ngakwa ro banong yapi skiva mapiro skip no kamdai na kabenta jongpi handrai ngangai pilatip hi na inga shim ya kane ka khubor lamda dai na ki khubor ba per hakaleng setak jong ka pertai kumno ngintip ban penmi ya kini ka khubor bat ki jinjia ki bakum kine bat lada pes ngewet lane ka penthot yapi kadon kalat yapi banlai na kita kata banong ka basuke sngeba wat page ken ya kane ka video ki ba penmi hakane ka channel namar kamde na ka benta jongpi kadai pat na ka benta jong kitu ki bakwa bantem tangkata ngin poino shikamat jong kane ka video kumbang iletip hi haki khubor baper ke klub Arsenal ka terang bat ka angnot bansoy ye Julian Alvarez ke klub Atletico Madrid namar ba suk shu ye ka banne hakane ke klub namar ba ukwa ye ka banlej penyaso ke klub Barcelona ke klub ka ba utrang bat uda ko ye ka banlej penyaso bat ban ye lekai hakane ka ayom ye lekai ka ba thamai bat kum tahi ke klub Arsenal kaladon ye ka jinga kren bat ke klub Atletico Madrid nega benta bansoy ye une urang ye lekai hakaba klub Atletico Madrid ro kala ye kaban menjor bandino ye Julian Alvarez shika klub Arsenal berkasa setang hu marway nada menjor te ke klub Arsenal da kabasuk kan yo ye une urang ye lekai handre kat kum ki khubor ke balami ba Mikel Arteta manager jong klub Arsenal ula persang ye kaban phone she Julian Alvarez nega benta kajing akran halor jong kani kakam handrai Tdod hi Julian Alvarez shim yakakol lani yakapon jong Mikel Arteta nakadaw ba kwa sho ban lek pai she English Premier League namar ba ula judan teng haka klub Manchester City bat kabakam kerpang nakabenta jong Julian Alvarez ba shim yakakol jong une manager ke Arsenal kadai ba ukwa ban lek penyaso she ke klub Barcelona handrai hakabai depat bar ke klub Atletico Madrid kamkwa bandi ye shaka klub Barcelona namar pakatrang pan pelai ye shaki klub kibadon hak English Premier League nangta shosho katkum ki khobor ke bala pelai de ke klub Atletico Madrid lengba ke marka laong baka klub Atletico Madrid kala keno baka Barcelona kala pensnu yaka hakayo ke kot haki imlang ke salang tekumta kanlong 0% ke chan lani kalat ba kani klub kandi ye Julian Alvarez caka klub Barcelona kani kamdai nakabenta jong kabisa handrai kadai nakabenta kaburom kata kamut baka klub Atletico Madrid ka kenno baka klub Barcelona dai nakadaw jongka ba Julian Alvarez kwa asyo banne bat kani ka klub tikumta ukwa no banmi nakani ka klub banlai caka klub Barcelona bat dai nakata kadaw kamkwa bandi ye shika klub Barcelona handrai ke Barcelona pat kat aduk menta kampat sange banbat yakilan nak benta bansoy ye une urang yelekai bat hakiwe pat ki khubor ke balami laong baka klub Barcelona kadon 0% ke chan banyo ye Julian Alvarez hakaba menta ula sedang ban pendem hak klub Arsenal ula ban poino syakane ke klub kabadon hak English Premier League handrai ngedang yai up yaki update ke ban sami Basyano ke klub Julian Alvarez unlai penyaso hadin bakini kikenrum kenram kila banjano namar lemda ke klub Atletico Madrid kan pen bandino eu ke klub Barcelona kalong kabasuk ye Julian Alvarez banpoi syakane ke klub pat hakawe pat kaliang lemda Julian Alvarez ukwa banlai ke klub Barcelona kalong pat kabasuk ye ke Arsenal banyo yeu kublai shibon ye peki basngam barpej ye kene ke video second mau banyon ye utu subscribe button kublai shibon